nešto kažem posle ovog mog najvećeg životnog uspjeha koji sam eto danas, hvala ovim dragima, doživio. Vi znate, inače, moj običaj je, jer se užasno bojim protokola, to uvijek kažem, da nikad, ni gospodina Filipovića neću posebno pokazati. Ali, evo, oprostite. Ali htio bi vam nešto reći. Netko ovdje zaslužuje jedino taj netko pozdrav, a to ste vi. Oni koji su jučer bili na postrojavanju, dragi moji, vi sjetit će se da smo imali jedan mali kviz. Pa smo pitali ko je onaj Beethoven, oni koji nisu bili, ja im zato ponavljam. Je li to nekakvi športaš? Je li igrao možda za Dinamo, za Gazda, Hajduka ili koga? Pa smo konstatirali nije, pa nije niti Rus. Pa ste vikali glasno. Na kraju smo došli do toga da je to jedan skladatelj, ali vizionar. Zato jer je vidio vas kad je skladao, to sam jučer rekao, Odu radosti, jer vi ste sama radost i zato to da vas ponavljam. Ali da ne bismo mislili da je s kvizom gotovo, hoćete li vi meni odgovoriti na pitanje što je danas umak? Tako je, ali ja bih rekao ovako, prijestolnica znanja i dobrote. Bravo. I to zato jer ste danas ovdje vi. Jer je danas ovdje cijela lijepa naša domovina Hrvatska, najbolji od najboljih, to ste vi. Ali nešto što ipak nećemo nikad saznati. Znate šta je to? Znanje koje vi imate, sposobnost koju vi imate, nikad nećemo saznati koliko ćete boli ublažiti znajući kako postupati prema unesrećenima, ranjenima, koliko ćete života spasiti, koliko ste još već života spasili. I zato je sigurno danas umak to što rekao smo, prijestolnica znanja i dobrote. I sad još nešto samo prema kraju. To sve što se danas zbiva moramo zahvaliti sigurno vašim obiteljima, vašim školama, vašim nastavnicima, učiteljima, profesorima, svima koji su vam poklonili svoje znanje, koji vam ga poklanjaju, a zatim ravnateljicama, ravnateljima i velikoj vojsci od 450.000 volontera Hrvatskog crvenog križa, čiji ste vidio, čija ste vi budućnost. I oni koji imaju podmladak, koji imaju mladež takva kakva ste vi, imaju budućnost, Hrvatska ima budućnost, a ja sam uvjeren i vi u Hrvatskoj. I sada još nešto samo za kraj. Ja uvijek govorim šta je moto Hrvatskog crvenog križa. A to glasi ovako. Prva riječ je ljubav. Druga, razmislite malo ovo što ću reći. Glasi ljubav za tebe. Ako imate nekog, možete mu i ruku dodati. Možete misli poslati. Možete svoju ljubav poslati po cijeloj ovoj našoj lijepoj. I na kraju ljubav za čovjeka. Sa tim riječima krenite u nove pobjede. Vi ste pobjeda dobra nad zlim. Napred čast! Po 107. put u životu sam zaboravio reći da je natjecanje otvoreno.